Mislim da je ovdje tamnije. Molim? Dobro, nema pojma, ja sam okrupa. Nekako imitiram ovaj tekst unutar knjige. Ne znam kako to da... Ne znam, to je zapravo neke linijke, ali sam... Ako to ne... Taj tekst mora da prati kretanje površine, nemoj sad da ide ukos u odnosu na površinu. Krivi se kao i površina. Da, ne znam kako da imitiram te... Pa tako, samo osenčiš, tamo ne vidiš slova, isprekidane linije. Isprekidane linije. Samo mora pratiti